Maka dami na anjurkan inarekoto melo itama mangaribie sekitar 10 menit melo na tama mangaribie to mangaji angka surah makan jalan da ibaca surah wasyams. Jadi itu wasyamsi waduhaha surah ke-91 dengan walaili sidapiro surah ke-92 napa ibaca kulang surah bil falak napa kulang surah binas. Jadi makanya kolat tu iya apa surah tamatoni mangaribie ya kui baca ya ropa sekitar 7 menit. Maka dai okoro penjelasan atau pandrita ero ya komu panenungan imu baca ya apa surah na rekomelo ilabu matan nasoe de mumasessa dalle pakkalinom ya lekko dalle okko puang Allah Ta'ala betungan na ipaturungan idalle ya tutawe pada webusih. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kami takzimi Akhinal Fadil, sahabat kami Bapak Haji Samad pribadi selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Baranti serta seluruh jamaah Masjid agak sana Nurul Salam dan ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir, para jamaah buka puasa yang insyaallah kesemuanya memagi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala asirun tukata rilalana iya onroma barakah iya waktu sitongan napa bu makan jalada ion roi masih kiri sabak ya rupong Allah Ta'ala na bagi watuna istilahnya tania untuk alena tapi na bagi watwe untuk atanna. Jadi selama 24 jam angka memato waktu khusus makanja ion roi mengaji, angka waktu khusus makanja ion roi masih kiri, angka waktu khusus makanja ion roi milaudong, angka waktu khusus makanja ion roi mas sempajang, makotoro pa emang angka waktu ya tengi mas sempajang. Jadi okuilalan na agama itu iro gurutta biasa wang kali ngacara mana gurutta ki Abdul Muin Yusuf presiden reng maka daya je tu pong Allah Ta'ala angka waktu istimewa nataruangan atanna iya naro waktu ero aga kami namakan ja ipigau pura natatap ka pong Allah Ta'ala walaupun angka ibadah matu ipigau tidak seistimewa jika ibadah yang dilakukan itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Keganayaro. Nomor sidi. Imonrinna asara itu letu sebelum tamu mengaribi natem mematuki nabita mas sempajang. Walaupun angka tau pandrita maka da angka sampaja wadingi jama barak na tama ki wasigi mas sampaja sunatul masjid ki tapi aku imanta syafi
Namo to tama masigi eko imon rin na asara letu sebelum tama mangaribi ina den wading ipiyo sampajangi. Je na pemaliangi nabita masampaja tau imon rin na asara letu tamana mangaribi ya ko tama ni mangaribi ka wadin ni. Tapi angka tahu pandrita palabai kada wadi masampaja sunnah tatul masjid wadi. Bahkan onro hati-hatina alena pangulut ta iman tasyafi namo sampajatto matewe naleto komentar betongan na maka de komeko mas sampajatto mate usahakan iku pure asara mo me mas sampajangan asam pajatto mate no jolo napa mas sampajangan asara palayolo isolak janasah imonri pisam pajang asara nah betongan nakap madaring katau ilmu imonri nasara itu maka da pura pi masam pajang asara napa ya sampajangan iya ko alena pangulut ta iman tasyafi maka dai palayolo isam pajatto matewe asam pajatto mate ko jolo napa masam pajang asara jadi onrode na napalaba isam pajange ipigau imonri na asara. Tapi aga wat dingi pigau ye wat tewe ternyata sikiri. Ya na to nang kayasa sikir pagi dan petang. Ya sange petang pura sarak latu mangaribi. Jadi makan jala dak nia wat tewe tudangi mangkalinga carama asikiri-sikiri ni. Sikiri-sikiri ilalangati sambil membaca sikir-sikir. Mega moto sikiri wadingi baca pa rupa-rupanya sikiri ka mega. Bahkan angka kita pura ubaca na anjurkangi dewa kada sunnah disunahkan maka dami na anjurkangi na rekoto melo itama mangaribie sekitar 10 romane melo na tama mangaribie to mangaji angka surah makan jalan da ibaca surah wasyams jadi itu wasyamsi waduhaha surah ke-91 dengan walaili sidapiro surah ke-92 napa ibaca kulau surat bil falak napa kulau surat binas. Jadi makanya kolat tu iya apa sore tamatoni mangaribi ya kui baca ya ropa sekitar pitu menek maka dai okoro penjelasan atau pandrita ero ya komu pananungan imu baca ya apa sore narekomelo ilabu matan nasoe de mumasessa dalle pakkalinom ia lekko dalle oko puang Allah Ta'ala betongan na ipaturungan idalle ia tu tawe pada webusi maka je webusi si tonra no si todo kotap webusi tu kaya tuwa si todo dega palawangan nah betongan na ia lekko dalle poleri puang Allah Ta'ala de na palawangan dalle nah, itu membaca 4 surah. Penjelasannya yang kedua keistimewaannya ia kopas sikola maka jala dan baca nasabak ia lengi kecerdasan amacang dari segala arah betongan nadena si rupa minonroi macah mak dupa-dupa jadi itu keistimewaannya jadi apa surah walail wasyams walail kulon surat bil falak napa kulon surat binas. Nah, iya loh. Kemudian sampai jam mangaribi kolaba sampai jam mangaribi aja to sita sikiri aja to tangaji biasa kangen katau na pura mas sampai jam mangaribi tudani mangaji biasa na baca suratul mulk biasa na baca al-waqiah biangka mai garupanna ya tosi ko iya ko manuru ubaca ko kita ero penjelasan nabita dalam beberapa hadis dan juga pensarahan para ulama ina makanja iha koto pura mas sampajam mangaribi itu mas sampaja sunnah aja natas tangaji jolo as sampaja sunnah ki anarakanna
Iya, anarakan na sampaja sunna imonrin na sampaja sunna na mga ribie. Kan angka bak dia na to mga ribie duan rakang. Tajamay jolo iya roba dia duan rakang. Napa akad deki mas sampajang anarakan na duan rakaci di berselang masna nasangnya ara tak duan rakang. Jadi akataluki matahaya apa anarakan na. Tapi imonrin na sampaja sunna mangaribie sampajang aga sana dua asan nero sampajangnya angka makada sampaja sunna toba angka to makada sampaja sunna awabin. Nah, perlu yuk jelaskannya magi niasa sampaja sunna toba iyam payasa sampaja sunna toba nasaba iya kota jamai iya sampaja sunna annang ngerakanon na imonrin na mga ribiewe iya dampengi dosa 50 tahun ngetana. Iya. Jadi kung katau angka dosa na terhitung 50 tahun iya dampengi ko po Allah Ta'ala cicang ijamaro satu kali dikerjakan maka daki tu kapang wah, na iya tu ko iya tu ijama. Na dua ngaso mi tu ijama na si ratu tau di na tu gaga dosa makoy manuru penjelasan na tau pandrita pa hikmah be. Perhitungan na sorimon risibawalino de na pada. Jadi ya komakadai sisap butaung lino napay siya soko sorimonri. Napay siya sok. Ito. Iyan na to kumakaday. Iyan ang kataw aga jerisan na. Berzina. Apa itu persinahannya don rupa. Ang keperzinahan kalolo si bawa anak darah. Angka to perzinahan tau angka lakaina si bawa tau angka bainena aga nasangi tema ko ka istilah na salingkuh bahasa modern niya tuh iya ko bicarogi na makadete malawang halala darana tau sitongan na iya tuh ipacolo halala darana ipacolo iya na tuh dirajam sampai mati irempak letuk mati yaitu malawang itu tahu angka lakaina si tahu angka bainena kemudian berzina ia tu tahu berzina mako itu tanayro nama suhadesa maka satu kali berzina arwa pulona taung ipacuru okwa pinaraka napai pendre. Jadi tereken ni ko siyesok ko sorimonri si sabutang oko akhirat naruaro pulona taung ipacuru natataluratu anna pulona solalan na si taung tereken ni. Jadi liwa tuh. Makanya upasangi itu perhitungan akhirat. Jadi iasangi sampaja sunna toba nasaba nasusi dosa arwa pulona taung etana. Iasangi sampaja sunna awabin ayasang awab kembali tau rewa maka magini asa rewa makuy mapamulay leka isalay bolay makareso to isalay bolay makareso iya ko to makada isalay bolay mega dito to makada ya ko mo bola ko makareso lay pakadipe isalay masigi kato pole masampaja subu to isalay masigi lo boleh tolo makareso maga pito rewa loro pura ki masampaja loro to madesi asara to madesi mangaribi latu isa si kanjak-kanjakna aja tarewa lo boleh rewa lo ki masigi yaitu ampai cek de mi watun nokoro angka misijang cek de lada mi watun na palawangan na mangaribi isa itu ya palai ku malampe-lampe si kiri na pu imang na malampe-lampe to pak dongan na rewa mi je tu data rewa sih iya na ronia sang awabin betuangan na rewa kolori puang Allah Ta'ala irawatwe salaijo jama-jama linomu iya di pak balu-balu tutu nih aja na tak buka jolo koro
palawangan na mangri bisa atutu ki yai di bengkele istirahat ni jolok pak galunge rewa ni lo ko ni masigi jadi ya tapura masam paja mangaribi si kanja-kanjana aja tarewa lo bolata onro ni masigi age pigau iya na sampajangi tajam ya sang awabin tau rewa pole jama-jamanna lo kupuang Allah Ta'ala nasabak mondro itikap uko masigi palawangan na mangaribi si bawa isah dena rewa lo bolana jama ya sampajangi agap maga pahalana maka dena bitta 6 rakaat salat sesudah salat maghrib ini tadi itu setara dengan 12 tahun beribadah. Jadi padai ko masam paja sunnah ki 12 tahun tanah dena pisau aja na to maka da 12 tahun 10 na 2 jang masam pajang nika sampai tarawewe lagi 20 rakan na mangilut tuna itu iya sian rakaje na late ko matarawi pak ang kamato rua kamato 20 oh iya dena marigaga iya mito ko sampai sunna pak ka kadera kandera pas sampajangnya yanang katau cau-cau na tuna tudani tapi itu sampai sunna namo yulet tatonge wa ditoi jamat tudang pahangnya si sahala tu sampai perlu ya sampai perlu ina iya ko magala kita to tatonge iya patatuda ko detu le tatonge bahkan maka dia ko mule mo tatonge cinampak tatoko jolo mapamula takbiratul ihram tatoko kalaman namo ko mabaca imange matu na de na mule tahnya nono ikut tudang iya mule mo tatonge tatoko aja tak ada madari mapat diutu kuya ko mete tatong itu dah memang nak aja apa tu lemo patatong pak kami metoje tu ga tau aso de jenro lelo masigi to nakan nare mati tapi ya ko lek jala tasi polos somo madam me cecau sampaja 5 miman ne nama kadareke setonakan nare mati tapi dia to ga tahu baranti wa koro de ga jadi iya ro tabahnya betongan na iya ko tulemu pitatong tatongi jolo kalaman namo ko samantara mas sampajang imatu na tenre na utu maga ko mai itu dani ko sampaja perlu iya ko sampaja sunna de me matarawe te ko tatong yo na masampajang isa na me na matarawe te maka iya me ka tudang aja na utatong de na marigaya de na kada we maga tu de na palaba na bitta boleh duduk maka dami na bitta sampajan na tau tatonge ibandi tau tudange bagi duan nami bagi duan nami na lapalanna jadi ko 200 na lolong ate sabara ni si ratu midi makwami ro iya ro iya na tu ampai madari satu ko tay syaralan sunna Makkah to ko matarawi iya mutat to ya matutudang madari matanga ma baca mangi tudang elena na pamatu tato si de makomi mati ko sampai sunna iya na tu ampai ibadah itu ina de na melo po Allah Taala ko pada sunna apa angka mana tuturunan na sakka wajib pasidakka sunnah haji wajib umrah sunnah sampai perlu angka sampai sunnah kata sahada wajib solawat sunnah makiro jadi angka mana turunan na jadi ia tu ibadah yang kau wajib dan kau sunnah na ia wajib sunnah ya kau haji cica mesti tahu de na wat dengah kedua aja tak ada ya mesti kalau haji de ya kau umrah kapan pun boleh de ga batasan di mani ki kami talo mikilo umrah ke 10 si tahu wadi tapi tahu rogi ya tu iya wasang di pangumrah tapi dia tu namanya pangumrah ko maloli sulit di aja na tulita lo umrah sapa bani tau kasih siro di emelo etenre kang umrah malolisu eta sapa bani tau kasih si talingin ang modalakan kadayang kadi ko 30 juta me kaje tu menre kang umrah tapi aja na pakai ni mak buka usaha mak baluk-baluk mak baluk-baluk bepami
nang kana pandrengan ngi keluargana de na paja jok ka pahalana ya tu letu ki mate tu yang kamu pi ya mi kalau ki mangumra na tako de ni terima umre sabara ki mate ki de na mung kita tambah pak ya minang kapala na watu na jama misalnya sisa buah pala talolo ngasih kok tom itu mate ki de ka tambahan na tapi ya ku ya rona di emelo tapake malolisu tapake mak bangun masigi tapake mak bangun sikola atau tapandrengan ipak kepala korangi idi wajarang ya anak yatim ena sikola ina sininna ya ro guru anak guru ya riwatu tawajana siage etana mak guru iya napak guru ngi matu kotakok mancaji guru siage egan na muridna ya ro muridna matu mancaji guru siage si egan na muridna ina idi na tau sarola da de na paja malolonga ngapala de na mapisau mate ni okolalaku buru ina to yang kamu pilolongan ina tu nak kada nabita angkau mak ku matu ko sorimon rita selam mi tay amala na denang kana jamay magi na liwa eganna makuyon na jadi ya pak pangumre beso podang yang kwa kada ko pole ni akadua si taong kurang-kurang ini kurang-kurang ini aja na jolo tuli ya ko taw-taw ni pale menre ki chicha de na marigaga ko masagina moy ya mi kuy paksa kangi nasaba ya tu umre sunnah mi sunnah tanya wajib sunnah itu ya ko perbandingan na padai puasa Ramalange si ba puasa Senin Kamis ya kan si di sunnah si di wajib iya ko de ni tarima Muhammad 30 juta tu laba itu mulai kalau ni mangumran tu 5 selfie kita sudah putar di Ka'bah ternyata putar tawaf nah sengi putar nah iya tu matau apa sempajang aja lalu tas secara langsung ko matau apa ki apa iya tu ko Makkah Masjidil Haram dega yasa sampai sunat tetul masjid iya itu tahu apa sampai sunat tetul masjid itu angkapi itu macam ni tahu apa iya ko Thomas sampaja tu 7 anggota sujud 2 aja 2 utuh 25 cik di ulu cik di rupa yana tu ampai akapi itu mau tu masak ya kapi itu tu Yero no angkat itu pak ina napite mitia puang Allah Ta'ala langi napitu susung tanah napitu lapi anggota sujud pitu mata wapa akapitu lalan nasi minggu pitu ngeso ina pitu ngeso jajina anak ya ke kaiwi ya kode nato sampak tambah pitu ngeso pitu tau ngumuruk nasuri mas sempajang ina pitu ihan atapuh iya, yan na to ampay to matotariolo ng kadina angka na pitu-pitu tak panarako otah. Na sangindo duy na iya. Ito, demi sangita ko may makotoga. Tak panarako otah na sangindo duy na iya. Daya na chapu di ko kutol yang kamu iya. Manasan ni. Demi to na salay ko di ko ang kamu iya to. Iya. Tapi nareko to bicara agak rustila na ko tapaul senus-senuangan. Ito, angka 7. Iya. Dan mereka aga wani-wani masumbangi 700 sabu makanya no? Ya kode itu le 700 sabu 70 na sabu wani-wani 70 sabu maka ni tema 77 ya kode itu le maka damu itu 70 stas matan reto 7 sabu na pala ni 7 sabu jadi den mereka aga usahakan ibadah setiap malam apalagi kang meki kaji ibadah lalu agak jauh istilahnya the grand bonus Lailatul Qadar itu the grand bonus inaro bonus na ulan Ramalan ya sangi malam Lailatul Qadar maka day dalile khairum min alfi syahrin itu masarolak bi yasei niya sisa buwe ulam siaga yasa sisa bulan pak arwa pulo na 3 taon lebih melo arwa pulo na 4 taon iya jadi arwa pulo na 3 taon lebih angka na iya rosiwan niya beribadah maka dawai marajing ngapos tasirunto di na marajing ko iya maka gampang mapamulay si di Ramalala tu 20 serak di nang kanay saliwan na iya tu o kumya tu maji na katasa marajing
na 20 mia sera atau 30 iko 30 puasa na mapamulay si dilatu 30 tata taruntu ya tolilo mo matarawe tata taruntu iya mi ko toli mga laki maka na malam ganjil pi ay de taruntu iko salah-salah ya ko malam gana pinang kasabaran de taruntu yo po ko ci di ramalan tu pacapurang tata taruntu na ilalan na mi ramalanon roy de na saliwan na itu apa si sala itu kong katamu makada tanggal api itu piwangkah si bawa ko makada taja nga ulap itu we mapat di ulo itu we taja nga ulap itu tanggal siaga naro nang kamatu pada ko makada yang katau melo bawa THR siaga melo na bawa nasang arwa na paju tadi melo ubawah ko tapi ulap itu piu bawai demi bisa ngi tanggal siaga deh itu 5 tajam ya na basi matanda se de pikir kagak ya na ni telepon na alina na kapang de to 5 ngata tapi ya ko maka deh tanggal api itu mamatin rona nasa tanggal api itu pidega tajam jadi maka dami di bulan Ramadan tapi cari di 10 terakhir terutama di malam-malam ganjil ina rumah kedua marajing apa de na marajing ko iya ya toli-tolo mo matarawe ang katotong makadawe maani Pak Ustaz dari itu aja to matakot-takot belah pakuy pala ang kamagampang namo de tatarawe magampang ni namo de tatarawe akanage pigaw asam pajangis saki berejama oko masigi asam pajas subutoki berejama oko masigi magampang niya di ang katotaw makadawa yesi ito subuh esa di padodogi dari mamatin roy ko to pura mandre subuh makoy angka napasangan nabita man shalla salatil isya'i bil jamaati nanigi tau mas sampajangis sama berejama itu pandrite na tambay sampajangis sa berejama oko masigi padai ko masampajang ni si puluwan ni siya sa si puluwan ni tatean na lato tate 12 wan ni biasa gi ka masampajang makoretana mapamulay tatean na to masampajang lato tate 12 wan ni de panangka namustas de to nangka ang aku moki de na mereka napa maka nabita man shalla salati subahi bil jamaat nanigi tau masampaja subuh berejama maka de nabita padai ko moto imas sampajam penni si wenni bujur jadi siaga niro si wenni tambah si puluh wenni napa ang kahadis na nabita man shalla salat siapa yang salat qablal isya'i ba'dal isya sesudah salat isya 4 rakaat 4 rakaat jadi ko puraki mas sampajangis sapa 4 rakaat sampaja sunnah rawatib na isya tanya sampaja sunnah mutlak sampaja sunnah na isya tapi imun rin na isya 4 rakaat makanya ko ramalangi langsung ngepatalah aja na 2 rakaat di beresalam apa masih kayak penitia menre baca sumbangan ya ko talay 2 metala dai ne ko sampai sunnah wat di langsung ngepa maka dia nabita 4 rakaat sampai sunnah imun rina isai padai ko mas sampaja ko 4 rakaat di malam Lailatul Qadar jadi siaga nilainya itu 400.000 rakaat dikali 70 ya kotomelo malalu ngapalang yan na to ampay maka na nabita kini musang iji ito apalan na ulan ramalang na melo kukuya sinin na ulang ni ramalang manang yo pwede dito melo nasa adodo nga patumapuasa ya lagi si ulang ni padodong taniya yaro nilai na ibadah ilalan na ulan ramalang ikali 70 iya rompay makoro leng yun na iya Lailatul Qadar jadi yun na sampajat tawato na masampajang saraki siaga angka na 70 aso
Jadi aku mas sampajangan seraki saliwan na ramalang 70 pa aso na mas sampajangi napapadaw na sampajangan serak talalan na ulan ramalang. Karena ibadah satu kali di Ramadan itu setara 70 di luarnya. Yan itu ampai kong kata rusa ipuasana apa lima daros atau lima tasi nasa madodong ipuasa tirusa ni narusa isidi nasa pura pimatu malapatay ni tolay cidi denul le pada ya komeki papada paday 70 paso na mapuasa napapada ko cidi. Apa perbandingan na 1 banding 70. Jadi 70 paso na mapuasa isaliwan na ramala pada ni. Jadi na to nakada namomu tolay namomu tolay isaliwan na ulan ramalang puasamu mo batalkan yung kilala na ulan ramalang denul le pada manasa ni ba denito le pada apa 70 paso na napapada ito kare yan na tahu kalau mi matas sinarusa ipuasa na ina tahu bangkar rola na itu dega no tapi iya ko makka dai de apo ji gaga na iya mi rupa pedale ustaz jokani de na marigaga. Karena mencarikan nafkah halal keluarga itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Loki masa parang idale wija-wijata keluarga ta. Tasakamanya tu loe mak galu loe mak darak maka dade na siaga palana woi liwat tanre na palana pa. Yana tu ampai ko tomelo lo galung tomelo lo darak lepangi jolo ko lego-lego tak pakanjaki rampan na nyawata ta pangulo yatita ko puang Allah taala. Pong meka lo saparang idale halal keluarga aku pasalama ka po ngalinga kemudahan tapak baraka ilino akhirat yokani si jammi oko tu si jammi makareso oko galungi itu setara dengan jihad fisabilillah. Luar biasa itu Pak. Jadi maka tu gapalan na Pak galungi iya miko na pasolo igalun na baligalun na salah itu. May gapalan na madar itu ya tu apalana na ustaz ko salah-salah itu luar biasanya Pak. Jadi aja tercapai di Pak Galung yang maka deje na mega amala ustaz itu Pak Galung we maega ya ipade itu Pak Galung Pak to podaya maka da syukur ki okon itu apa galungange napitangi pong Allah taala papedale maraja. Ina tu ampai akorange ina Pak galunge mi pahala da yaitu masalul ladzina yumfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yaitu tau maka masidakange ngi waramparana ina papada yaitu tau matanat-tanange ya kuidi patanangase si dimi butir na tanang nenre mancaji sito naram matake pitu papole siratu warra makolek batu pasidakai. Natula mega Pak Galu mak dareke nasa dia nasiaga dupa, tau podain kada siaga mema je mupano, nasa talupante kada siaga mudupa nasa 10 karu. Dah ku makati ke. Mana kaje maka ko dareke na talupante mi mupano nasa 10 tu karu mudupa. Iya kene 10 karu mupano talupante mudupa wadi ko mak dareke. Ma je dareke paga. Jadi mega tonga itu tahu Pak dia na syukur we. Nasiaga na panona na make gamenre nasa nanri balao dako mundari apoda makado mako mema balao pasinga na matotu ko ang Allah taala apa de mu wajah isakana na iya ko balao itu masinga mandari latuwiri na pitawe na lupay pajahe iya magalu pa magalu matoko he na baranti rijan na baranti magalu nga ang kawato ko rupenano magalu nga de maluang ang kami si dito labi cede magalu nga magalu iya magalu nga Pak Galu matoka tasa kami maka da sibu rostaselo macarama de na galu de magalu matoka iya ko ya magalu Pak law langsung memang tapa maka da siya karong ko sakka na lawoki memang aja memang pasigari poda pa napasa nga guruku maka da ko kuy galunge na mapasusak ako tapamureke memang ko tu maka da siko karong pala di memang ko la dila bisakka na nene samo pang Allah taala pala biwice de sakka na magay patolak balay yatu makoto nga bita Pak manre balawe macan ne ang kamato tapi law po dami to balawe maka da manre yatu upasuti sakka na ang katu tau kasia si de nanre kumuan re yatu
Dari poda ka delo musapa korto dia nak menjasa kamu gandrusu. Aja nanya tu mujamu tu. Ini na ipodanga ada balawe itu Pak apie lagi mana sama kada apie lai podango ko na ipoda ko po Allah Taala acakke ko aja monri Nabi Ibrahim aja mutuni pasalama Nabi Ibrahim macakke apie malumpa-lumpa pasi di kampo to pasi pulu ngaju na ituno ina patapulo sona patapulo wanina Nabi Ibrahim o kilala ngapi tuda masikiri matenang de na mapalla tapi malumpa-lumpa apie apa ipodango ko po Allah Taala apie aja mutuni Nabi Ibrahim acakke ko cakke mapasalama ina apalagi ko balao mi maka da po Allah Taala aja monre ya tu asena nyano napasu sakka na tu nanya pun nanya tu tapamak de balao yo pokode ni wajah sakka na de itu ampai ko ase tawajo mi sakka napa ni de tulle misangi eganna dalle takode takamajasak de tulle misang ya ko pasidak kami de tulle nama ka gampang Pak ya ko makamajasak kaki ya tau ngesi di juta na tau pemat 2 juta berarti si ratu tu persek dale tamindre kaya minirisa sakka e makoro ko makamajaki ya ko tawaja ia tau ngesi ratu sabu na 500 sabu tau pemang berarti na 500 tu persek dale tatatambay mega Pak mega tu tau mega gagana tapi mega tu inranna 5 otona tapi 3 meter inranna ina tu ampe de ni wajah sakka na tinrange iwaja iha itu kare jadi po Allah Taala mapaci pitunale supaya tesangi maka tatamba daleku ya ko toli pasidak kami de tu lemis sangi tatamba apa idi minonroi pasidak kai siagi-siagi mi pasu yo poko sakka 2,5%. Makanya upasangi aja tak dareke kong katau sogi sukuruki ya di tau kasih sukuru toki aja tak ada sak barak ki sukuruki tau kasih agalak ki masumba ko to kasih maka nama gina ka ustaz iya ko to kasih na to masumbang mapadiisi tau sogi emi taki maga ya Pak denu le kalai coba rek kong ka tau kasih Pak angkadina 20 sabu na sumbangan 10 sabu berarti siaga persek dina na bereng 50% na 20 jero sabu dina na nasumai 10 sabu berarti 50% dina na bereng 50% 10 tomia sabu Pak cede mi dina ya nang katau sogi si di miliar dina suruh ni garema berengi 50% berarti 500 juta mapat diisi ini kare ya jadi nulek kali tau sogi ko to kasih asin to masumbang apa iya po Allah Taala mak kita persen de nak ada 10 misa buna bere cede la de ya nanti nama dari wacai di panitia ko to lini cawai di sisa bu na sisa bu cocok nih muangga cede ku iko tapi ya ku ya rotai tau kasih cede la ada miduina 10 misa budina namu yang rometo maling keluarga na sumbangan isi 10 rupiah 10% nak berengnya gitu nih kare ya jadi tau sogi maka da mega no ku ya ko 3 miliar dimo na payilaw 50% berarti si di miliar si tengah mapa diisi iya maku itu Pak jadi aja tak capa isumbangannya yang pe maka da asumba memang ni riwatu kasih sita apa dena tulle kala isumbangat tamatu ko sogi iya ya riwatu kana di tad 50 sabu asumbangan ni madari lalo ko katau 10 misabu dina nasa alamanak bawan dia tu dek tu sakada kai orang itu we si ratu perse dina nak dereng ya ko tau sogi na si ratu juta na pamakada alamanak bawan mapat diisi iya tapi kecuali tahu sogi mabassa memang iya Pak kami tu je tu tahu sogi maka seke seke paga iya apalagi ko ramalangi ya Pak abas saki masih dekat apa de tu gaga tahu kasih si mabassa de gaga ya mana motu masih satau makadi iya sumbangi wani-wani kemudian patan rakangon na sama dengan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar maka da de apa ya ule manumanang ustasya tu magampang asumba bani wani-wani asumbangi pokokna aki sumbangan setiap malam maka da 10 sabu siwan ya naroh setiap malam asumbangi angaji ki setiap malam namo de na mega namo tasilam pami apa ya tiap Pak deto tu apodangi teh maka da mesti letu tasi digesok sesok mesti patemak korange makanya biko tulle patemak korange
Makanya aku tulek baca isi digesok, tapi ngaji to ngangi, aja tang ngaji-ngaji. Pak angkat tu tau mengaji-ngaji mi, kiasa mengaji-ngaji. Dia nak ngaji merumi. Dia nak ngaji ya tu. Iya, kata mengaji, kata tu meru. Nah setengah kata lu tamak korak, tamak memang kata lu kalau nyili mi. Ya tu nak kada warattilil Qur'ana tartila, tabacai korangnya dengan bacaan yang tartil pakasing. Namode na tamak 30 gesok pak, ko makanjak mi bate tak baca korang. Iya. Tapakanjaki baca-baca anak lengi hak na korang. Ajen mau awe. Dega pakalatun nah. Napa maka tamak koraku ya de. Apalagi makokoe makanja ni nasaba angka no ko HP ya, angka ko HP tu uwat dingi pangaji na itatola palanna. Ya madari upake ya ro, lau pajalang MP3 na, napa witato maka daw mako HP bacana. Apa de na mung kisala bacane tu ara apalagi ko asurain pokokna na betul na puramanan ni saringnya tu yang kalingay ni tato na yacuri langati ina makan jalat da dena makado makwape tapun na lapalangay yahe makanja malas si topi apa yacuri bamba ni yacuri kado makwa bacana ya makanja itu bisa sekaligus latihan itu nga manito ko che macam ngaji makokoy ina angka mana ni rupa-rupana angka ni uko HP we cuma ya ko ya kanjana pakai ki korang aja na HP tita tapajalang MP3 na napatatan nungo ko korange apa iya tu korange napai ikarawa dosak bumi menyapalanna dosak menyentuh Al-Quran itu 2000 hasanat dia penibaca magi dia tahu pa aseraman nek lewat na tatean nang na patama kokui kampuku dia bisa kokui kemudian ia rona wasang Lailatul Qadar makada agama kanja ibaca kotako iruntu imalam Lailatul Qadar agama kanja ya malkan pak wi katuto makada iruntu ni Lailatul Qadar aga naro ilau makanja ladda ilawe nomor si ditabacai Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fuan ya kodetis sama kada wede apu ni apala tuang kemakadami apu desa kadaga tu ya kodeta apala ya kadabani puang tak dampengengi sininna atas salahku tapas salama ka puang nania sininna keluargaku tapas cuma nani baineku anakku ya mikomelo ki milawangi puang tasapas salama isininna taumateku dan seluruh aga je istilana ko ya kolayawai maka da anak-anak dan keturunanku ya kolayase maka da orang kedua orang tuaku dan para leluhurku makir jadi aku to milau doang kolayawai pak akadaki anak-anak dan keturunanku isang-isang keturunan apo cicit sini nalayawai ya roh ya nariasang anak-anak dan keturunan aja tak kada bawang pas salama iya anakku pung aja na beta anakku beta apo na apa dini law doang na semanang kemana po ku maka ustaz Jasi semang kali ngabaca na dinang kami law doang anakmu mituli min law doang makanya ya tu nabi ni law doang selamatkan anak-anak dan keturunanku tamanya po na aja nama pun coba dong apa tilau doang ya pota apa iya na tu apoy madari to beta memang apalagi ko nene nak didi jarang apa makanja ko nene nak didi apa iya aku pasantereng iya utanai wi maka da ni gamonroy maka da nene ku maka da beta matu beta to ya to na paciliang pak magay iya ko nene mak didi madari 10 sabu dini law na lengi 20 sabu na panikong kasalanan na po na macay ko iya yang parang ya mana po ko
wih malah ada inapoji. Jadi jarak tu pendidikan nenek makanja. Ya kong kana taja namit tala ada monro ko nenek nah. Iya, Pak Madar itu salah pendidikan. Iya. Ang kamato nenek maca, kamato nenek maca mak didi tapi ia salah ia maya gae aide. Iya, makana sayang apo nah. Yan ang kataw galace apo na tapos pamacay bata tu bata. Iya. Jadi na tu ampay nabita din na met tamonro ko nene na namate nene na apa salah didi matu. Iya, makiro. Yan ang ka makomete wita tao yan ang kataw met tamonro ko nene na ibata-bata che de. No? Dito gago kung biasa impyerno ko nene na. Iya. Na mega metuto anak na puji lo bola na nene na yokindo na. Apa ya kindo nan milau dio kindo na 10 sabu madari ya cair ya ko kinene na de nilau ni aling wakitu apa ang kameto nene makotu eta pakanjaki ko tadi di apota yaitu agamae pitu taung umurna isuro ni mas sempajang berarti 5 taung umurna makanja mangaji nana aja ya patapangaji ko pitu taung 5 taung tapangaji tapi ya wita makoko apa we makasih janana ena maca angkalalo atalut taumi mamula ni maca iya angkato patatau mangaji ni iya cuma demi ni rule pai di tarap kangi batena guru na mantasapi mapangaji ya kini ulet tarap kangi batena guru na mantasapi mapangaji dena tapatamay anak ta ko pondok tahfiz apa iya na tamma na palati korangi iya. Jadi ti mantasapi mangaji si taumi mangaji na pala ikorangnya apa guru nami pangaji mangaji mi mapamulai makalipu ro ina tamma ikoran na pala toy piko cara na mapangaji de na palette iko de na pala ang kaga guru pangaji ko na pakoro guru anak guru na de gaga iya na malang ngobacana na palari ni yan na melo na botti sila suran na tapay padre tamma namo na pay talugeso gaga nasa palari ni ano may botti diyan na gaga pangaji kunro anang kagapi pangaji lay suda na di panatamma gaga dito gaga ko di gaga ang kakama guru pangaji aja lalo tapalaba ipandre tamma maka madarito tumewa tomatona nasa iapo maniroden na ustas iapo maniroden na nasa may pabotiro edi nagagay monrina na may pandretamma ya kumakadero podangi makadapaboti si bapa na o kopiro matu na pay pandretamma kuboti panamelo jadi usaha kangya madarito itu iman guru ne mantasapi makoro pas temma napalati korang ang metode wita napake araero lau sappa ika ni gaya ternyata salah satu imam ulama dari Yaman dari Hadramaut metode natarap kalau konanae nabacangi jolo tasi diaya nabacangnya ke-20 napa nasuro nanae baca ke-20 tapan apala jadi ibacangi jolo ke-20 pura yaro anak-anak ini suruh mitay korangnya na baca ke-20 yaro si diaya napala di namita mangaji namo taci di meaya seso siya kasi salo mangaji ko kadua mangaji seso berarti 2 aya napala na siya kami aya na korangnya nan namisabun na lebih apalagi nabilang itu oh iya ang kagakagiata setelah oh iya, angka pertanyaan telah pelasubani pala. Jolo nanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya usaha sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Usaha saya ini dipanen setiap 40 hari dan di setiap saya panen saya mengeluarkan yang bukan zakat. Pertanyaannya apakah di bulan Ramadan ini saya harus mengeluarkan zakat mal dari usaha saya ini? Makuye. Iya ko usaha yang panen mak dupa-dupa tu usaha musiman ang kabansanay papangempang tambak
misalnya papa urang anang ngulap pane cicang napasume menyokoro 2,5% na sakaki maka daya ka kora malangi mesti ga si wajah si sakana makuye iya komonro ya rodi tapunai si taung iwaja si sakana iwaja si iya ko tataro ko bange nadapi si taung pasu si 2,5%. Iya ko nadapi si tau pemang pasu si 2,5. Iya tu ampai di ko limonro ko bange ina dana pa aja pasu sakana tau hamasu. Iya mi ko ibalancay dela. Termasuk ulawange bua. Ulawange arwa pulo na 5 garang masun itu 2,5%. Tapi saka ulawang agay tanya perhiasan ulawang gitaro iya ko perhiasan dena susaka na namo si tanga kilo ang kaulawat 3 kilo dena susaka na ko perhiasan kaya sa perhiasan ipake asoso kakamama kunray o kumabulawat 3 kilo siyeso dena susaka na namo 3 kilo yang penting tulita pakai mo ya seso iya mi ko tataroy atau tali makada menre piulawangi ubalui aset asan na yatu tanya perhiasan ipasu sakka na yatu nareko nadapi ijumelana arwa pulo na 5 garang makada angka toje perhiasaku stas angka ranteku angka potoku tapi utaro mi lau pak botingnya upake akasiaga botingnya si minggu kadang-kadang dicicang tanya perhiasan asannya tuh tapi barang simpanan tetap disakati walaupun bentuknya perhiasan tapahan nih nasabah kedudukannya iopo kota pakai potona 50 garang rantai 60 na garang galang kaki 50 garang anting-anti 10 garang berarti 20 garang agak piro cici si tondra 30 garang angkato indo rantai na 50 garang tapake soso ipake matindro ipoko na ipake soso dena susakan apa perhiasan tapahan nih tapi iya nonro lopi botingnya nih pakai boleh botingnya ludus sih tidak atau namota pakai ko niat tamelo malay modal usaha maka dade masoli pimatu iya nama sempo ulawangnya na ganrusu mali ulawang nah sama masoli pimatu ni balu itu aset namanya padamu oto pribadi itu pak dega sakka na oto kuya dega sakka na dega sakka na iya ku ipake ya sesu pribadi tapi iya kota pakai mengusaha wajah sakka tapi angka tapina iya ko maliki oto na ipasilapo angka Hondana angka Toyotana angka pokokna mangka mana 10 toko bolana itu akan disakati karena dia mobil bukan mobil pribadi apa taci di menina pakai si minggu itu menjadi aset namanya jadi itu sakka pak deto ide nama gitu napa ni magampang irekeng pasumana ngiyolo kabutuhan pokok napa iwaja inrangi kongka napa ipasu 2,5% narekosa nilai dengan 85 gram emas maka dapat kuyasang tanya ulawa mak dekeng ulawa mita siaga ulawang isi di garang misalnya si di juta berarti 25 gram berarti 25 juta ditapunai masuk 2,5% dia na siaga pak ya ko si 100 juta na 200 juta si tangga cek dek mije iya na ro pacing warang perangnya pak iya na tu ampe maka da pasu isakka na nama pacing ya kong kagaga ilaga nama pacing berarti ilaga carepa to carepa nanti ampai ko nali nga sakka tay kada jolo-jolo de na bansa aku tadi masakka iya miwa di maka maja sakka
Iya mi ko mo patama ko pasantarenge, mo patama yo ko wat disa tapi ako ya aja. Ang katau pak puraw hitungan saka na si di miliar apa datu 70 juta. Saka na. Si tahu. Si di miliar apa datu 70 juta. Asera aso na ureke na pasalasay. Mapat di ulo. Iya. Masaka. Nasa mapamulay 300 rupiah masaka ka ustaz. Jadi besa saka naro 300 rupiah. Makumumin re taong ngelaw nadapi si di miliar lebih. Iya. Luar biasanya itu Pak. Jadi ya pa mani iya pakutanay pa jadi iya ko nadapi gan na isitaw tapunay siro na pureta sakaki ipasu si. Ko monro idi ko bangi tatay sakaki. Makiro ya. Iya, jadi aja tak ada pura nih biasa ipasu sakana aja nak de. Kemudian bola pribadi yonroye de itu nih wajah sakana de kagak. De itu kagak sakana bola yonroye. Ya ko 10 tingkak bola tadi kagak sakana. Iya mi ko tapak kontrakan ina karena sakka. Atau mak bangungi bola untuk ibalu nah karena sakka. Ah, iya ko tonroy de kagak. Iya. Cuma ya rodi emelo ita pakai mak bangun bola tapasu ijo sakka na napa tapake mak bangun. Maka de cicila po ustaz jaji pinapata nilai siaga totalna napa tapasu sakka na yami itu cicange setelah itu tidak lagi. Angka to sere na so ini terakhir uruntu angka na penre sakat uang panai to de gaga sakka uang panai pak. Iya tuh dina penre de gaga sakka na itu kecuali ro di menre monro isi taung napa iwa di pasu sakka na iya ko maka de impak cocok iya ko maka de sakka de nawat di ya aja ka maka da sakat uang panai maka di penre na temi pasu sakka na de tanya iya tuh si tau piko sakka kecuali dia misalnya gaji pegawai boleh bulanan ya sangi sakat agak sana jero sakat pegawai itu yang bulan-bulanan yang diterima langsung nih pasu makir iya sakat pegawai itu saya kira ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan Pak Barakah Ibu Allah Ta'ala engkau pa waktu 3 menit 2 menit nanti kalau kita anukan berdoa Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah ki jolo napa to minum napa baca Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin napa ki milodong pura pi milodong napa mandre itu barakat nama kanjalada apa ya lengi kesempatan jolo mak dosa napa milodong uku itu langsung diterima dong. Iya tak buka itu pintu nalangi aku dimanfaatkan mega apa tu na pura minu na gadrusuk ni mandre de ni laudong illau dongi rogi ki kode tak dong. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.